I should invite next. All right, ladies and gentlemen, I'm going to invite the one, the only Doley to the stage. Marang ni Elvis Presley yn ngayon, chin mini Doley kan ngayon. Ben, how are you feeling today? I'm feeling very great. Wow. Feeling excited. I can feel it. I can feel it. All right, let's go straight. Unyang, zaitin na ruwa tuwai performance ka. A performance, straight itu a performance is a cut box ka. Mating makasaya. Thank you. Yeah, matun pakat te kay he positive pakat, negative pakat ang kabinchim labo. Negative laya sa idakati ka call ka koy lang mang beto.
ka khazai te da sitia chun asham thoka khan khi khatlom palte kha tlom palte te adu new bai keyboard se se pal khole lo yeah mate kha next round a chun mate kha te mate chum ka du kalom thaba Thank you. Ukim. Okay. Lai mi laka nasakinti kapan umvena ke kumsha asive changle. Ma hen kumsha chunga lai mi laka entertainer cha big kapu mi chunang ma bakhina sikauti. Kalom tuk. Ma pina na voice controller cha na head voice cha ke ma chun Jason Mraz tin ha kan da lo pa ngai ke titi. Ma belte khatsu adang khatsu abit le music khatlo pate kha na voice a pitch na ka alai so na halo khanti na ra ring do te lai mo kailom. Thank you, Kim. Mr. Kum now, what about yourself? Letting in the rock. အရန်ကောင်းတယ်တချင်းလဲရွေးတာတော့တယ်နောက်ပြီးတော့voice control အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Thank you, Mr. Kum now. Lastly, Mr. RK. Nula chu nilang luang liam na. Performance sa chakop maya. So anin niyang ikakan agree doa atira te kanin claim kanin ki voi khatsa wani bang kanin shia sul kha all the uteponi the ya. Aba khatsu chakop mai. Kalome. Thank you, Brandoli. Take your seat.